hango udah ni udah nameon mulai nai udah sekijam sa udah nato to suang songone di hango natutuno mani roy ha padua humuseng hupasahat kami ma turajai tulang dohot simadua nami dohot tulang akan maranghi mau lihat melihat murah janami dan terbaik kami so tu inda duhut dio inda lote hata pada royo hata apula pundo saluhut aka hata penghiburan dari pasar Tuhan mau tak asuh saya orang bangubah saya boleh paksa Sony. Satu dua ya. Udah kuat, udah kuat. Lagi. Tony namanya nggak ada mau apa sih?
mulai di acara permoponon biak katopi asata kemazo. Jadi asata mulai Tuhan para siroha si parholong boloni. pasahato tama amata naung mudingon mopo tubagasan rumah-rumahna hopar di hasomalan ni adata ditikyon ma ditangyakon jana dipasahat ulos tutup dohot ulos sampai tua imanasian hamu akan amar keluarga asa anggia 3 bedalan pasu-pasu tuhamuna sasudena natinading ni amat tahun martang yang mahita Purbadia amin bagasan pernyama anak dokter di Purbadia amin saudari Lekko perpulugan duli disok kami ro aka aren itu langmu iman manggat tek katolangmu na hinam disok kami lekku jong aka hula-hula seluhut iman ang saton bega kesehatan seluhut aka paparamon tem sonot pe nabi basata mile ulima sahalam dodo ni pasata lima Sambut. Asa sahat sulu matong sahat ubot dan tingkaras toho matong dirondang di bulan nungat sumpah sahat tangga horo abang boron berpada doho di jolo di bata tumla suja Lapuru ya toholo hani ulang-ulang alai dulu hani di tanah Jawa jadi apalah dongat tuku bison ondo nasering dongamu mana nama tukar pikiran jadi pas sona ini dongat tukur makin kena buru ingok mai dam setani sabbe bangar sabbe di sabbe las lirohan nama alana amang guru nunga saruma tuanga gadile ulang guru jadi dohoton na buru gomos tu pagi do tuo asa yas roham jaratan yakon ima di perborhat ni amang guru asa di jalo di bata ima amang guru di inganan Brurina sadiring nilina dana buruna asong-songan itu semua kabirekku saluna Rodo haminan. Idam simbet na dewa. Gala na parungjung guru ni sila ganon. Molog pa bigi-bigi naking siya na simatwa na amison. Adong donin na ikorak ni roham. Alain na roham kunyan na soni. So po to isala dia hami. Ami ro na sala niya dahil ko to hami manugu geleng ngami. Nasoni, kajang umur mahon kia. Alay dia baru hanokku. Amin na rin. jadi sokani mana buru uli maroham sarta sa peduon ya pero dia bata matua tuho Anak tulang, asal maksa anak tulang. Masa orban dua anak tulang. mabena Anak tulang. Enggak bandeng terbalik juga. Ya. Satu batang. Jadi Bapak Ison Rodo Paramuain Bapak Tuholo na hidup niya Bapak Jolo pa naman mo
diteruskan. Alang araw ba? Sila nila serangan di parumahan mo apa? Bereng ma. Parumahan mo do papung beberapa. Saya makurasa ma sarani baba, saharani baba dihami akan penopal. Arang Topes, nama Leo. Kami sudah pengorbangan sampai anak bermain kondisi sehat-sehat dan supaya Lanjut. Ya. Oke. Arang Topes nama Leo. Surya. Paima. Tahan. Oke, beres. Dua nih. Horas. Dia si maju. Tuh, yang mana? Dia si maju. Oke. Masuk. Horas. Horas. Kau macam di jangan. Lalu sama dia pergi. Balik kita. Langsung sini dah. Sini. Naik sini lah. Bentar. Sini lah. Jalan. Sukun mulai dihatasi, saya mulai dihukum. Saularin sukun hami maham. Dia dulu karena dia dulu. Ahadu hatana dia membantu menangkap kasbah atau kamu. Maunya tema dihadu amanami doh enanami pemulihan dunia. Malomba pemulihan dunia, kamu mah udah tahu di sini. Pengkonsumsi karena memang mengalir orang memahami.
Ia waktu nabi, ia kamar kuat. Waktu matlinya sialaga. Anak ia anak kanan, ia kamar kuat. Kamar nabi, di nama perjalanan nama guru nabi habis itulah. Asal orang masuk dari nama itu nama asal baik pada mula-mula baru kita sopa langsung disopa hari di hotel ini ada jamaah baru asal aneh.
Tuhan yang berhulu berjamaah Tuhan ini. Di suara pemburu kami do rumah menjaga dong mendapat lundu dapat kata siapa meratik tuan pirang tipu marun bijak bekas marotor pergi berjalan kami dalam buru tempat tanah berdua di kata dia masuk mendapat lundu di kampus lalu ama buru kami sore mendapat pirang pergi ama buru kami asal orang pasal hatan ini dua dapat
Jadi seolah-olah mau calon nami semua nari. Berarti tanggung biang jauh termuda nami semua tuan ibu sama curi yang mau nak. Gabi mak salah horas anak dulu. Matakot dulu pakai kayak tahu sarupan. Boleh masalah tahu ya soalnya tapi dia bicara waktu. Sana tuh ada apa-apa. Asik baru sana ada di sana. Wah. Secara simbolik manongan, kenapa lo pada dihamil nantinya nih? Sarupan, akak baru main kopi lagi tuh berani. Jadi sarupan calon mak. Jadi masalah waras itu nami. Jadi masalah waras. Jadi awak kata nami. Alanai pasal top sopan nami kami bulan nami di son. Bagaimana sudah mau partisip? Oke. Jadi masuk. Suruh-suruhan romahamu akan nabadia tomu-tomu jalan udurhumma si Victor Sellaganon tujuluni Kristus Tuhan nami amin. Saya dijakon Kristus maho ay ibana do madjolo. Saya anggiat ma angka suruh-suruhan mabuhan jala mengiring-iring ko sa hatuan ni siya Abraham. Amin. Tuhan leon maparadianan na manutong jala saya anggiat mahatiuron matungani ibana. Ale Victor Sellagan Sirang Mahosian Hamid Borhak Mahosian Hutam Jalabongot Matu Hutam Nagadiyai Ima Huta Jerusalem na manutong tinggal Marura Partangisanon Jalahalasun Matano na pinar bagay-bagay
Saunari saharodi saliling ni liling na amin. Meron di mahita, laos di masahat matutup kang masa dulu. Anak dokter di Purbadia, amin. Kamu ada kadongan, nahi naholongan. Di dokter Hatta Yesus do, situ tudo nahudokot tuhamu. Dang nagadda emei molo somada bututano jalamate. Dumpe mate asa gudang parbuina. Saunari naing tapasaha ma amat taon tu inganan pariadianan na. Songon Kristus nang tua tu hamatayan. Dungi hehe di bagasan hamuliaon. Songon ima nang amat taon. Paheheon na tu hanguluan na manotong. Martang yang mahita. Ale debata na marhuaso jala para siroha. Di bagasan tangam mudo hanguluan nang hamatayan nami. Kosad diri do madjo amanamion mulat tu adopamu. Di bagasan do ni roha. Naingkat konon nami mapamatang na tu tanoman. Alay di bagasan pakirimon nagok. Upay mahami do hahihiyon na. Songon Kristus nang parjolo hehe. Siyan tonga-tonga ni akka namate. At tong asimaroham di ibana alituhan. Jalajakon maibana di apuanmu. Marhiti Kristus Tuhan nami. Amin. Di pamasok mak. Pero di sa liling ni liling na. Nang suan sa liling di ngulo ni amat taon. Marbungaran may songon husus ni bungaon. Nung nga ditinggal hoko tanoon. Nung nga ditinggal hoko jabuni natorasmu. Mangolu maho ola nyon di jabuni amata debata. Kinasama tu keluarga ati buadong na mapay. Perjuangan ako abang pe maju pak kita mo saya. Sering tang pala ba? Sabi? Kasama perjuangan ko ba? Lagan na hinahulungan. Marhide na makuat tagdamo na ni Kristus. Sa bangot mahutuhang maluan na manotong. Di bagasan guarnia ba? Do anak do tundi Purbadia. Amen. Saunari rakmadok mahita tangiang ama namin. Ama namin na di bangagijam, saya Purbadia makmar. Saya Roma Harajamu. Saya marunong kita berdoa dengan kijam. Tuhan bantu kami sedang kami sekarang. Jangan sesama kala kami sama panesa kami. Salah ni apa bersalah Tuhan. Tunjukkan tujuan kami kepada Tuhan. Kalau kami siapa.
Doton niliw matiki tupay manisugod ng anak doton di korba dia. Amen. Pinasa matutukan.